Declaration 3rd March 2025 akak na sihi iho pawa kizi hin jotena sapawa translate ki bowling ahin. Number 1 na nampi lungtu separate administration imu to kawa kikitsol loading ahi ti phanasa na ba. Okay, pawe isu point number 1 ahin. Number 2 solution ahilo le central government to kitsi ta kinutu na ka sia kukizo sa te senna area munzo sia free movement isu meite te lamla thelo ding ahi panasa na wa atum na separate administration law hin theina dinga democratic movement bol theisan nampin ki bol jing ding ahi panasa na wa alisan na koi hizong le ama changphat chom na dinga government lung hall thelo ding ahi angana governor in arambai tengol teto akimu to nikho kukite separate administration ki thelo ding ahi tia assurance